Dobrodošli u novi klip i u današnjem klipu ćemo igrati drugi deo Minecraft preživljavanja i danas idemo u rudnik, znači u potragu za rudama, najviše za dijamantima. Znači to nam je prva tema, možemo i uspodi da pronađemo još koji metal i tako to. Znači prvo ćemo da siđemo dalje do kraja dok može da bi pronašli dijamanti, pošto su dijamanti najdublji. Znači ovo je drugi deo, obećani drugi deo onog Minecrafta preživljavanja. Znači to ćemo danas snimati, a sutra ide Counter Strike na serverima. Ja mislim da se dijamanti nalazi na 12. levelu, tako da to je mislim da je skroz. Ne moramo nigdje da žurimo. Mnogo mi je laga zato što snimam. Pono sam ja ovdje, vidite, ove pikekse da bi imao čime da kopam. Ne smijem više od 10 minuta snimam, tako da šta nađem za 10 minuta, to je to, ništa više. Zaboravio sam da ostavim ovo redstone, ja mislim da imam njega 64 bloka ili više, ne znam tačno. Idemo dalje. Samo se mnogo brzo troše ovi pikeksi od cobblestone-a. Kada stignemo do bedrocka, to je znak da su diamondi blizu, nisu blizu nego su na tom levelu i onda samo kopamo dalje. Ja već imam jedan blok ovog blok i 8-9, ne znam kako beše, diamonda, a ja sam napravio sam i full odela od diamonda, a sad sam ponovo od irona. Znači tamo imam i mač, kompletno oružje, evo ga ovaj. Tako, iron, da ćemo to da pokupimo. Diamondi ne može da se kupe sa pikeksom od cobblestone, znači samo od diamonda ili ovog irona. Znači ovaj redstone pronalazim u velikim količinama, to i retko kad i uzimam zato što imam kući za prodaju. Malo sam se zaznuo ovdje. Znači vidjeli ste moj svijet u onom prvom delu Minecrafta preživljavanja, ja sam sve napravio bio, a planiram i da prekinem ovaj serijal Minecrafta pa da počnem drugi svijet da napravim, da bi igrali iz početka sve. Evo vidite, brzo mi se puni inventar od ovih cobblestone, tako da morat ćemo da napravimo jedan kovčeg da bi ostavili to. A možemo i da bacimo ovako. Samo malo. Ovdje da iskopam rupu. Samo da pobacamo ovo pa ćemo da nastavimo dalje sa kopanjem. To, nastavljamo dalje. Znači samo da ne pokupimo ovo jer nam imamo dosta.
Znači glavna tema nam je da nađemo dijamante, pošto smo sve imali lapis lazuli, ali dijamanti su nam najpotrebniji. Pitate se zašto ne skupljam hranu. Imam tamo dosta bašti i onda mi ne treba krava, chickens ili tako to. Kada smo stigli do ovdje, do ovog bedroga, znači više dole ne možete da kopate. To ne može da se prokope, a onda jednostavno ili idete dalje ili u stranu, ja ću da idem pravo ako sam to. Najviše sam pronalazio dijamanta kada sam išao pravo. Učinilo mi se nešto, da li je to lava, čujem nešto tamo u daljini. Ili voda, ne znam, ne čujem tačno. Tako. Idemo dalje. Znači, onaj kompjuter gdje mi nije lagovala ni jedna igrica, on mi se pokvario, tako da sad sam stavio ovaj stari kompjuter gdje mi mnogo laguje. A pogledajte neke od prvih tamo klipova, neku igricu, vidite kako tamo sve čisto radi, zato što je duplo jače od ovog. Tako. Već imamo 6 minuta, tako da mogli bi malo da požurimo, zato što samo 10 minuta snimamo. A u manjku smo i sa ugljem, tako da i njega kad bismo našli bilo bi poželjno. Ja mislim da čuvam lavu ovdje negdje u blizini, ali nisam siguran, možda i voda, ne znam tačno. Evo ga, lapis lazuli. Njega morate pokupiti sa ovim metalnim pikeksom. Možete i sa kamenim, ali kada pokupite, vidite, kada pokupite metalnim, ja već imam 22 od 3 komada. Vidite, evo ga ovdje i redstone. Njega neću kupiti pošto imam previše. Tako. Nastavljamo dalje. Znači dobro, za početak nismo loši. Samo posijem torč. 8 minuta snimam zato što morat ćemo uskoro da prekinemo epizodu. U ovoj epizodi baš nismo imali sreće, pronašli smo samo malo ovih lapis lazulija i redstone, malo irona, to je to bilo. Da za ovih minut i po barem doslovno pronađemo jedan dijamant. Nije jedan, mislim, malo više. Pukanje pikeks. Izvinite zbog ovog laganja. To je bilo to što se tiče ove epizode. Ako vam se svidio ovaj klip, obavezno ostavite like, share i subscribe, puno bi mi značilo. Uskoro će i treći deo, zato što treći deo mora da nađemo dijamante. Ako vam se svidio ovo, rekao sam, obavezno ostavite like, share i subscribe, puno bi mi značilo i puno pozdrava do sljedećeg klipa. Ćao!